Ayan po, masayang man dagiti fake nails ko na ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. Ito'y bangit ay nikataktam. Diya makakudkod na na. No. Ayan po, nagmayat na pagkudkod tikili-kili. Agong apagdugong ayan po. Nakangingi na 1.5 by mitilima Diyos ko. Ayan po, mapandaman lang arte mga ruot ay. Unay mitin, tagurguruot mitin. Kasano na po na tami makaruot. Ay, pumasayang talaga di fake nails ko. Pumitin ay kasano na makaruot ito. Ate! Alapay! Nabating na kita pagpa-arjud no! Alagyaman ang ading ko. Kaya po tatay ko pala sapsapulin kapag retouch ko. Pwede na di kapas. Masunburn na akong ading. Ate, pagkuking ka urehan mo na ala di kapas. Anang? Mabali mo koon eto ni ate. Po ading na may mat ni kapas sugos mo dito rupam. Kita kita fake nails ko ni nagmayat diba? 1.5 mat na ito 5. Inkas ate. Mumangkid di man data adi nga po, inkadidyayin ta, mangrugi na mamaya, mangruto, may kami lang nang riribok, tagretouch na mampay. Ate, suma umay ka itod eta. Ta, pagpa-arjud mo kang pag-retouch mo. Win nga ro ading, kita mampay nun na sunburn ti rupa kon. Kita man. Aray ko, apay nagsipsipat ka rupa, awang mitilamok ita. Ade, radala ni Ano, ako ano? may black eta ni. Aray ko, hindi man ladyayin. Kaya pumitin. Awang ba yan? Awang man dito na fake nails ng mga best. Putag retouch naman lang yun. Kaya po. Kaya putak mang root naman lang yun. Magtalagid na umay na imbamit dagili pagpa-arjod ko to. Yes. Ano? Apit siya mangmanghan. Ala na imas. Ala na imas na kayo. Naipas mi dating iyo kon. Boss naipas. Ala, ayan na EJ nagruutan, nagdadakal wat eto ni. Kasano ma EJ nga nagruutan, nakatangtalamot ton. Mabiro ka lang EJ. Ala ante, mabuti nga ngarda kay guruod. So nga kinip-kipak dagiti pagpa-arjud ko. Oo, nakita nga ante. Adda, Ana? bilit mo EJ. Bilit. Ante, babae na. Kipi.